ours. That's what's his name? Oh, family car? Yeah. Man, I was like, what is this big flag doing here? Oh man, nice truck though. Yeah. How you been? You ready to go to Fort Lewis? Oh, we are ready. Oh man, that's nice. We're ready just to get there. I get it. A nice Manua flag here in the AK. A little bit, kid. You. 2 appointments and a interview. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. Amen. Oh, what is it? I think that's yours as well. Yeah. Because I already got mine. There's a. Let's go. Yeah, let's go. Pancake house. Hey. There's a. Malama ya prene. Le brand new look filme. Huh? Le brand new look filme. This is what they started. Sorry, man, husky, so. Yeah, look at these dogs without a leash. Oh man, they must have so much. There's a. No. Ja, dus voor mijn weer, leuk ook om met elkaar makaanga mua ne downtown. Oi makaanga no lua ne downtown. Loka ka wale nga kongi panga. Ko nga pu ya video ko me. Ni lai downtown le ka ko ye. Ja, ko makaanga no lua la le la ka ko. Ei or ka mo vengo le la ska. Kamala leo. Captain Cook, ko vai aku le sami le ko kilo aku sam. Ja, ole sami ngal Pasifika. Al pakar men. Ni mga kari ho ka faro. E ke lo lau. Ka kai ring fa le ngo foi. Mara le ngo ya Captain Cook. Kau kai la wilo are so mai pekangi are. Mal Pasifika ngalu soloi. Nga malibu ya wai. Nga ngo mai ka. Kasi da fiku se lau. Lua valu fiku iwa. E lima kasi kau tanga kare malibu. Mo Captain Cook. Ya whangau la le Captain Cook le. Sau whai mai. Pasifika. Mai Anchorage, mai le moku le ku mai kai. Le moku le vai rungal map. Fire Island e pola ringol. O pola ri ro ka me la au. Ja, o mai Captain Cook. Mong leo. Denali, ja. Mong leo Denali. Mount Hunter. Mount 4 Acre. Ngongi mongo so e mongo in kiari. Mo pe va lo fe va pronounce ngoi. Fa le ngo ka mai. Magaku. Pu era saka Captain Cook ka komi iro. Esa. Alonso. Ja, la ko liuka ko. Ko ki ma ga ka ma. Ale fa nga ulang ka ba. Ja. Ko fo in me se moes la ko. Ei mo se pe Ale se senga la le brown mo le black bear mo ka ule long ai yo ngo lang wa ko ai ngai pe fai fo le for me ko nga pe I ole brown bear, black bear, polar bear wangi so ngo vale ni si me yo pe ka poko for me ke leo lo ki ngoi
ue pelo ua uma. Vai. Ai er view det nu, men der var det jo så. Der går land jo. Det tænder det. Cũng ikke cái cô yêu sao mà. Ja. Một chua cả cũng. Ja. Det er må komme fra der vi er det må det sige flat top mountain og bagangan bagangan fire lui. Ja. Umoi lole. Sao nhiều for unge. Cả for unge. Så net fuld her op så. Ja. I go with me. Alright. I'll catch you guys later. Go mai I the mere go mai hike. Go swimming ke mai Anchorage. Go ke lo ku samina ku mai o. Also we're Suel Indian Head. So it's the trail there. The flat top or they say me. I think this is the Glen Alps trailhead. Anyway. Kilo up over flat top mountain. Yeah, flat top mountain right there. Anyway. Anyway, this is Kimi Ragu. Go to the Kongi of Spakang Kimi away. You makala Pakang. Đi đâu sắp kinh như này để anh ngồi phòng ngồi kẹt vậy. Này cả cụ. Nó là flat top mountain anh vậy. Cả cụ đi đâu rồi? Cụ ngồi đây quả mà hay cởi cụ ngồi. Mấy cái trông đó như vậy. Em phải pha lấy trông đi. Đấy. Rồi vào đi với người yak cái cối. Nên cái bung gì cái đó. Ok vào mình đâu lấy vô Alaska. 30 minutes from downtown Anchorage. We have this hiking trail. I'm not going to hike today because it's kind of windy and it's cold. I'm going to have to be somewhere. I just want to come up here and see the views. No drones here, so yeah, it is windy, cold. I think it's in the 50s right now. Avalanche zone. Definitely you want to stay away from avalanches. You don't want to trigger any. Yeah, I'm going. Oh man, I wanted to hike, but I don't have time here. Anyway, still haven't seen the moose yet. Anyway, it was a fun trip. Thank you, Alaska. Appreciate you watching this video. Kayo ko ba may Samoan umoro ngo for Alaska. Yeah. Kung foi esse se ko sa wai. Kom foi ingi me fo. Ja, fa kai mo le ngoa. Kai mo le ka ko mafkanga. Ja, la fo ila on popoi. Me ngo mai. Anyway, I'll Alaska. Ai. Mga ia fale fo le. Ja, wala le. Ne sa runga I. Ke le fale mga ia fale kui o ka fo mo. Mga view ila lui downtown. Anyway, yeah. Maya ika ko video. See you guys on the next one. Alofaku. Falando, calma só, ia. Tanto tio, ele falando.